kugira icyumweru cyiza cyane. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne rero kiraha icyubahiro Luka Modric kivuga ati Rio Modric akaba rero ari mu Nyakroatia mu byukuri byemeza amazimisi afata mu byukuri kwerekana ubuyobozi hagati mu kibuga. Aka rero uyu mugabo kabisa iki kinyamakuru cyamuhaye icyubahiro rero nyuma yuko na Zidane rero amufitiye confiance kabisa rero akamaze kumutangiza muri match 6 mu 8 zose ziheruka. Ikinyamakuru AS kuri iki cyumweru cyo kiraha icyubahiro Thibaut Courtois akaba uyu muzamu rero amaze match 18 adatsindwa, akaba kandi uyu muzamu rero ashobora kuba agiye guhabwa igihembo rwose cya Zamora. Ni ikinyamakuru rero Marca gitanga iki gihembo, akaba rero bagiha umuzamu ufite impuza ndengo nziza cyane yo kudatsindwa igitego mu gihugu cya Espagne rero cyari kimaze iminsi cyari hariwe na Jan Oblak, ariko Thibaut akaba agiye kongera kugitwara agerukaga n'undi 2014 kiri mu ikipe ya Atletico Madrid rero akaba umuzamu w'ikipe ya Madrid wagerukaga ni Casillas 2007-2008. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya cyo kiratubwira ko badacika intege mu byukuri badafite kurekura rero n'abasore ikipe ya Barcelona bitwaye neza cyane batsinda ikipe ya Real Valladolid igitego kimwe ku busa rero igitego cya Arturo Vidal mu byukuri aka rero barimo barasereburanga bikomeye cyane. Mundo Deportivo rero katubwira ati umwami Arturo, aka rero ari Arturo Vidal waje kuba atsinda icyo gitego kuri pass Lionel Messi rero nk'uko mubona ngaha akaba yayujuje assist 20 muri iyi saison. Umukinnyi waheruka kubikora mu ikipe ya Barcelona akaba ari Xavi Hernandez 2007-2008 atanga 20 muri saison, akare Messi yamaze kuzigezaho mu gihe kandi match itagendeye neza cyane. Antoine Griezmann yaje kuyivunikiramo bikavuga ko rero agomba kujya hanze match ebyiri. Ikinyamakuru Sport kandi kikakigaruka kitwereka yuko Lautaro Martinez ungu w'agaciro ke ari $90 million. La Gazzetta dello Sport yo iratwereka ko Scudetto kabisa igomba kujya mu kipe ya Juventus nyuma yuko renganyije na 30 ibitego 2-2. Cristiano agaruka atsinda penalty ebyiri rero, hanyuma ikipe ya Juve ikamaze gushyiramo intera y'amanota 8 hagati ya na Lazio. Lazio yatakaje match ya ikina n'ikipe ya Sassuolo itsindwa ibitego 2-1, ikaba rero iyi Lazio ishobora gutakaza umwanya wa kabiri mu gihe Inter yatsinda match yayo ifite ku munsi w'ejo. La Gazzetta dello Sport kandi yatubwira ko ikipe Inter Dombe ishaka kwibaka rwose bikomeye muri iyi sama, ikaba rero iri gushaka abakinnyi benshi cyane, ariko uyu munsi inkuru nshyashya ituzana ikinyamakuru nuko ikipe ya Inter iri gushaka Ngolo Kante wa Chelsea, Yann Vertonghen wa Tottenham Hotspur uri burangiza amasezerano, Eden Dzeko wa AS Roma ndetse na Arturo Vidal ikipe ya FC Barcelona. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza rero dutangira n'inkuru nziza cyane ku bafana b'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubwongereza rero. Star Sunday ikabitubwira ko abayobozi ba Premier League mu byukuri bari kurwana n'ibishoboka byose kuvugana na government kuri ko mu kwezi kwa 9 babarekurira, hanyuma bakarekura abafana bakaza muri stade. Mu byukuri rero bagatangira sezo hari abafana, ariko not stade yuzuye ahubwo hakajya hinjiramo 30% y'ibigize stade yawe. Iki kinyamakuru kandi cyakomeza kitwereka Jack Charlton akaba yitabye Imana rero ku myaka 85. Uyu nguyu ni intwari y'Abongereza, akaba rero ari mu babagabo batwaye igikombe cy'isi mu 1966 rero. Uyu mugabo muri UK rero akaba akomoka muri Ireland kabisa, yanakiye ikipe y'igihugu y'Abongereza. Iki kinyamakuru kandi cyatubwira inkuru za cyane ku bafana ikipe ya Manchester City ko Man City iri kwifuza yuko yakongera amasezerano Sergio Kun Aguero akageza mu mwaka 2022 ubwo azafite n'imyaka 32. All time top scorer ikipe ya Manchester City rero akaba yifuzaga kuba yanagiza amasezerano mu mwaka utaha, hanyuma agatesubira wa mu gihugu cya Argentine gukina ikipe ya Independiente. Iki kinyamakuru kandi kirakomeza kitubwira ko Nuno Espirito Santo agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Wolverhampton kugira mu mwaka 2023. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira yuko Sadio Mane rwose bigaragara ko agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Liverpool rero akaba yifuza gukomeza kabisa kugira mu mwaka 2025 rero ahembwe 220 by'amapande ku cyumweru, niyo contract Liverpool rero amuhaye. Uyu mugabo rero nkwibutsa ko Sadio Mane, Roberto Firmino na Salah bamaze gutsinda ibitego 250 mu myaka 3 ishize. Akaba Mane rero atanga interview yamaze gutangaza ko bifuza gutsinda ibindi bitego 250 no gutwara ibikombe n'ikipe ya Liverpool. Umutoza Eddie akaba ari umutoza w'ikipe ya FC Bournemouth, ikipe rero nyuma yo kwigiye kumanuka akaba yifuza kugarura umuzamu Asmir Begovic. Uyu muzamu rero Bournemouth yaramutije imutiza ikipe ya Karabag kabisa muri Azerbaijan, imutiza ikipe ya AC Milan ari mu bungu, bakaba bifuza kumugarura nyuma yuko babona ko aka kazamu kakiri gato ya Ramsdale kare kwakorera amabara rero akaba yabafasha itaha bashobora no kuba bari mu manuka rwose akabasha kubafasha kuzamuka. Ikinyamakuru The Sun kizana inkuru za cyane ku bafana ikipe Man United rero. Man United irashaka Jadon Sancho ntago iravaho kabisa, nubwo Dortmund iri gushaka $100 kuzamura. Akaba rero umutoza w'ikipe ya Man United yavuze ati buri mwana wese ufite intego ati ntago yabura kwifuza kujya mu ikipe ya Manchester United. Ati naganiriye na Jadon Sancho mubwira ko Old Trafford ariho mu rugo iwe, ati rero gukinisha abana tubakabaha umwanya biri muri DNA zacu, ati kandi bizanahoramo. Ikinyamakuru Manchester Evening News cyo kikaba gitangaza ko Dortmund yamaze kubwira Man United ko nimba bashaka Jadon Sancho ni $116 z'amapaundi. William Borges da Silva yamaze gutsindwa n'ikipe ya Sheffield, akaba rero bamubajije kabisa ku bijyanye na contract ye, akavuze ati ikintu nifuza ni imyaka 3.
ati ikipe ya Chelsea twaraganiriye mbabwiye ko nshaka imyaka 3 ati barambwira ati oya uko kigereza igano byahise bihagarara bibutsa ko Willian afite kugeza kuri match yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 ikipe ya Chelsea na ikipe ya Bayern Munich yaramukivuyeho n'ubundi akazaba rero bukebwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 azaba yuzuza imyaka 32. Uyu mugabo rero reka turebe aho yerekeza nimba bari bumuhe amasezerano y'imyaka 3 mbibutsa ko Tottenham Hotspur na Man United ziri kumushaka. Cyamakuru de Sane kandi cyagarutse kuri Daniel Farke mu byukuri rero wababaye cyane mu byukuri ikipe imaze kumanuka rero mu cyiciro cya kabiri nyuma gutsindwa n'ikipe ya West Ham ibitego 4 ku busa bya Michel Antonio. Akaba rero uyu mugabo yatangaje ati ntacyo twari gukora rwose igihe twazamukaga ikipe yacu ntigure. Ikipe ya Norwich mbibutsa ko yaguze umukinnyi wari uhenze cyane ni Sam Bryan baguze ku 750. Ikipe rero umwaka ushize ikaba yarahombye miliyoni 38 zose mu byukuri. Umutoza Daniel Farke rero nyuma yuko twari turi mu bibyo bihe byose rero ati rwose twari kumpuza ndengo nke cyane ati ya 5% kuguma mu cyiciro cya mbere twarabamanuka rwose akarere yihanganishije abafana ndetse n'abakunzi bose ikipe ya Norwich. Tottenham Hotspur rero ni za kipe nazo zibaho kose ku mafaranga ya buri munsi. Iyi kipe rero ikaba ubundi yinjiza miliyoni 6 buri match ikinnye. Tottenham Hotspur ikaba ivuga ko rero nyuma ya crise ifite iyi sama ntizagura samitaha ntizagura yaguze umukinnyi wa miliyoni 55 arabahombera atanga indombere 55 yari club record. Akaba rero bivuga ko na Ken bishobora kurangira rwose aciyeho mu gihe baba batabonye sport zo gukina amarushanwa yo ku mugabane Burayi kandi nta cyizere cyo kugura isama nta n'icyizere cyo kugura samitaha. Tottenham Hotspur mu bibazo. Katugaka mu gihugu cy'Ubufaransa ikinyamakuru Paris Normandie kiragaruka rero ku kwishimira umupira wa France kabisa wagarutse rero uyu munsi hari match ya gicuti ya Le Havre ndetse na Paris Saint-Germain kuri stade ya Océane. Haraza ko hari abafana rero 5,000 na amateka akozwe rero kuko kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 3 mu France nta mupira urigeze ukinwa mu byukuri hari abafana rero akaba hano umupira wigeze unakinwa akarero uyu munsi bagarutse kuri track ya Hatari kabisa. Les amis mukoze kugira icyumweru cyiza cyane.